Hello friends song joto no na channel lamso go joto no kaham krang de tongbai ta seng tabok nai nai lai nai Ttaadc ni kaisa LD system ni lawyer division clerk ni nirok apply khaijak hangke bofro interview nai bohairo ni bage date nokhala hata serial number mote sekango hingke election ok tongmani bage aproke postpone khairomani taboke tewaisa najak pisinai interview hingke jaga thai hingke oro jaga go ne tongnai hingke serial number rok nirok ni bwsuk to serial number mote ke date rok bo afrong nai bohaita hingke jeng tabok nai nai hingke tabok nirok no chengnai sekangma sawo ani channel katal ko subscribe khaije ko tong hangke subscribe khaigei tongrodi angoma haike nirok interview rojangnai te admit card ok nokhala hangke te job notification rok katal sok paila hangke nirok no update rogoi nirok bo siwi tongani bagoi hingke te nirok bo apply rok khaigei tongmanai haike siwi hingke phari jeng tabok nai lai hingke friends song jeng tabok nai sinai mo LDC ni lawyer division clerk nirok apply khaijak hingke bonane tabok serial mote ke wngnaita hingke bofroni chengnai bohairo kisa kahake nai lai interview simi nangnai Ttaadc for interview and oral test along with their personal original document academic educational qualification certificate and age proof certificate and valid employment card bohairok matlangnai ta hingke group A B C baike token number rojak tongmani oke hingke nirok or jaga original tama matilangnai hingke nirok ni qualification certificate tabok nirok pore mani maidhamik haike 12 ke 12 bohairok ni original certificate langoi ma thangnai ta hingke age proof certificate hingke ta nirok ni kaisa birth certificate phangla ha hingke tabok maidhamik ni admit phane ebo haike kaisa nirok ni date of birth ganangjat ke bono proof ma phnangnai ta hingke te employment exchange card bohaibo nangnai ta hingke token number serial hingke tabok group or jaga snajak mani group A ni singke ro hangke tabok token number 1 ni siming 100 jora hingke te 3401 asang ni siming 3500 hingke nirok ni afrong hingke interview nai 11 July 2022 hingke interview time hingke 11 AM to 1:30 PM jora hingke tewaisa chengpina interview 34 token number hingke 3401 ni siming 3500 ni bo hingke tak duita ni sing chengnai 4ta jora hingke interview bo haike najangnai ta y ni najangnai sekango hingke 1 ni siming 100 jora hingke 11 AM ni siming 1:30 jora hingke 301 ni siming 3401 ni siming hingke 3401 ni siming 3500 ni siming hingke duita ni siming 4ta jora bohaita hingke time hingke jaga thai hingke bor jaga najangnai hingke narwai tongthai guest house Komaleng Ttaadc o nai jaga hingke boni interview najanggani jaga hingke tei serial na tabok tewaisa angkinai boke tei ni dino ta apro to salsa o paipe ha interview hingke boni pore tei ni dino hingke 501 ni siming 600 jora hingke 11 AM ni siming 1:30 PM jora hingke bongke 12 tarik July 2022 afrong naita hingke boni pore tewaisa sari digo interview najakpinai token number hingke 3901 ni siming
4000 jora hingke 2ta ni siming 4ta jora hingke jaga thai hingke or jaga kono interview jaga thai hingke narwai tongthai guest house komalung TTADC or jaga najangnai ta o jaga thai hingke or jaga ko mangne thung joto no or jaga ko mangne maronai ta hingke boni pore tewaisa hingke 1001 ni siming 1100 jora hingke bobo 11ta ni siming 11.5 jora hingke boni pore tewaisa nyoni serial number hingke 4401 ni siming 4510 asuk jora hingke nirokni serial number tong hingke 2ta ni siming 4ta jora interview najakhinai hingke 13 tariko hingke 1501 ni siming 1600 hingke 14 tariko interview najangnai bobo somoi hingke 11ta ni siming 1:30 jora hingke najangnai hingke bonpore 2001 ni siming 2099 bo hingke 16 tariko najangnai interview hingke boni time hingke 11 AM ni siming 1:30 PM jora hingke boni te kaisa 101 ni siming 200 jona hingke tewaisa interview najangnai 11 tarik hingke nirok joto no busikhana amano naike nirokni no amano sala hangke belai nirok no amano kaisa ke nagi thangani hingke nirok nagi nailesite ang haike sakla hangke video belai logoi thangnai haini bagoi nirok no asuk satholi ta video belai logoi thangnai hingkeba hingke nirok ang tabo nirok naithoknai jat haini bagoi kisa video no bathagroi tongsinai haini bagoi nirok amano bathagrogoi nailaidi hingke boni tolao thangla hangke or jaga serial number hoite ke nirok interview thangke nailaisidi nyoni serial number busugo kalai bo haike nailaidi ta hingke document nirok tama matilang na sikana hingke teisa bit naidi nailainai tama document matilang nai document hingke o jaga teisa purani rokno samani o document asuk ni rojak tongo tei to rojak nugya friends ang nirok oro asuk kene document asuk telang kene angnai nirokni pore mani certificate hingke te birth certificate haike admit card haike employment certificate kaisa hingke hingkene nirok matelangoi thangnai ta original hingke friends ang asuk jora tei ne jotono ne ani channel no subscribe khaijak kotong hingke subscribe khaigoi tongrokla hingke belai phlaiya ne nirok no hambai ma rowo tei nirok no nirok jeforono siwi tongani bagoi hingke ani channel bai jeforono kwrwngoi tongladi hingke nirok ani WhatsApp number haike Telegram channel bo join khaigoi kwrwngoi tongladi haike ang rofro hingke nirok PDF rok nirok no share rok khaithoknai jat haini bagoi hingke jotono hambai।